Жакшынакай жасалыптыр. Бир гана айыбы сырты гана тосулган эмес. Азыркы мектеп 3 кабат бушкан кыш менен курулган. Канча бала окуйт? Азыр 620 гана окуучу окуйт экен. Bir vaxtlarda 1000'den aştı ele okçuların sаны. Oradan da Aydır ve Aydın atına koygan. Tura. Tura. Bala gestirde biz çığı oynagan Kızıldeve. Digil tarafta olsa görünüp durgan Akteskey, andan arı Söyök Kapçıgayı, bol tarafta Sarıcan,